Maya pakayabaknan po kay katamungan. Iyabet laking kay katang panalangin kaniting misa ding kapasalamatan na yampang di. Mr. and Mrs. Danilo Olalian family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtasan family. Mr. and Mrs. Binondo Karandangan family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family. Roger Arceo and family. Marjuan and family. Chito Carion and family. Laudic Leona Bendoza and family. Ricky Puno Duncan. Zenaida Puno Duncan. Leon Duncan. J. Glopituk and family. Rochelle Puno Inanciso and family. Acude family. Manalangin tamo mo naman para kay malagwang kapaldanan di. Winston A. Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaise Sampang, Baby Pantig, Zainal Rinhope Matito, Mary Lali, Renato Ponsalan, Architect Ted Narciso, Ernesto De Leon. Mga yan mo naman yabet talaking panalangin tamo ding special intentions di Janet Terado, Arnel Terado, Arginel Terado, Ino Soriano, Mr. and Mrs. Susan Jacqueline Manakmul, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Jejomar M. Antonio Parques Safe Travel, Arlene Panganiban, Norma Almario, Leyen Nisagani and family, Angelica Rivera Colire Parques Safe Travel, Marliwa and Luzon and Parques Safe Travel, Rolly Lopez. Banitabayan na noon ginuring kay katamang donors para kimbulan ning Marso, Ella Gomez, Pasing Samya, Aileen Punla, Noela Luis, Helita Palyasigi, Ronnie Laksamana, Eloisa Peñaranda, Analiza Coronel, Belen Espiritu, Reyes Family, Remy Olalia, Mary Grace, San Agustin Parish, Calambas City, Laguna, J. Pitok. Para ka rin kapatid tamong mayawang na biye, manalangin tamo para kingalananggang kapay na wandi, Maria Luz Gintu, Javier Pineda, Gabriel Feo Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Carayon, Erlinda Juan, Patri Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emilardo Yalung, Ricardo Liesing Sr., Eufrosina Liesing, Felicidad Bondok, Marilyn Leharde, Jesus Corazon Palyasigi, Teofilo Infacencia Palyasigi, Marcian and Francisco Sadsad, Amanda Mercado, Rosita and Bernardo Manansala, Veronica and Jesus Rivera. Talakad, tamongan po.
King lagyo ng ipampo ning anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakyagom ning banal na Espiritu manatili kay kayungan. At kekan timurin. Sisyantala rin kay katang kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iyagkastang miyag na nagnan ing kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing mi kasala kumbina, King pamisip pa mga mano ang pumpamanipat King marok, at King pa magtamad kong gawa, King maya pasok at kusanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinitay panikapuko kang nuwan na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghel ang pabanal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy pa ning ginuming Yesu Kristo, masampat ingat keti arapaning pakamalan mong anak, bustan mong ing maslag ng lupa, pagkaluba na keng sala at kapayapan. Emoy pain tulot ing migit na kepang siran ning pamikasala, ni sagsagan ding kekeng komunidad, mananunasan ng insala ning mibayo na aske lupa, sunlagyak kekengan, at dinanakeng tetagan, ban i kami man maging sala kami, king metong at metong, angga king lungob kami king alangang gamong sala. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Nga naning ginukang Abraham. Lakwan ming kekang balen, ding kekang kamaganak, at ing pibale-bale ng tatang mo. At sa kakamunta, king labwad ay tuldo ko keka. Gawan da kang metong amaragul abansa, at panuwanan da ka. Maging bantog kalagyo, ban magamit yang anting metong akanuanan. Panuanan ko la ring papanuan keka, dapat isumpa ko la ring manyong pakeka.
at kapamilatan mo, panwanan ko laring sablang bansa. Mi ako'y Abraham antimo inutos na kaya ning Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Dios. Ginoo pakalulumo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manali. Ginoo pakalulumo kay kami sa ipakit, antining kay kake manalig. Uling ing amano ning Ginoo mipnong katapatan at apanaligan sa blanang depatan. Kaluguran ing ustisya at ing katapatan, yato kaya yang kakapnuan king kayang lugod. Ginoo pakalulumo kay kami sa ipakit, antining kay kake manalig. Dapat ing Ginoo ingata nala, retang makitakot at kaya gagalang, at sablang manalig king lugod na. Iligtas na la king kamatayan, king panauning danok, pagkaluba na lang pamangan. Ginoo pakalulumo kay kami sa ipakit, antining kay kake manalig. Ing ginuyang kaya katang kapanayan, talasaw pat kambilan. O ginulugod mo kaya kami sa ipakit, antining kaya kake manalig. Ginoo pakalulumo kay kami sa ipakit, antining kay kake manalig. Pamamasang ibet, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Magtiwala ka king upaya ning Diyos, at kunan mo yung kang dake, king kasakitan, alang-alang king maya pabalita. Linigtas na katamo at hinaos, ban maging balena, lining depatan tamo, nuneo lining sarili ng parasan at grasya. Pigkalob na iti kaya katamo, king kapamilatan ng Kristo Jesus, bayo pamela lang yung panahon. At ngeni mi pakilala iti, inyang dinatay Kristo Jesus, kaya katamong talapagligtas. Leko na yung upaya ng kamatayan, at te pakilala na yung biye alanganga, king kapamilatan ng maya pabalita. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Dios. May ramdam ya ibat king mas lagabiga, ing meto nga siwala, nga na, iti nga anak kun tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman ye. Ingin manatili kaya kayo, At kekan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon ito, tiki na lang Jesus di Pedro, ampon ding mikapatad a Santiago at Juan, ilang apat, minukyat la king meto nga matas a bundok. King akakit daring at lungalagad, minaliwaya aske Jesus. Ing lupa na, sinlagyang anti ing aldo, at ing imala na, meging maputiyang antiing sala. Kabudabud, ikit dalari Moises, ampon i Elias, makipagsalita la kang Jesus. Inya nga ng Pedro kang Jesus,
Ginumasan tingin keti tana pamo. Nung bisa ko, mitalakad kong atlong tol da keti. Metong para keko, metong para kang Moises, at metong para kang Elias. Kasalukuyan na pang magsalita inyang ing maslag abiga, tikpanalo. Meramdam ya ibat king biga, ing metong asiwala nga no, iti nga na kong tutong pakamalan, alubos kong katulan, pakiramdaman niya. Inyang dimdam de ringalagad, ing siwala, mga takutan lang emunano, inya mi pasubsubla king gabun. Linapit siya Jesus karela at kilbit nala, mibangon kayo, nga nang sinabi, kayo tatakot. Inyang minatnala, alalang aliwang ikit ka rin, nunemo i Jesus. Kabang kukuldas laking bundok nga nang minyebilin Jesus karela, ala kayong babalitanan nino man king ikit yu, hanggang esubling miye, ing anak ning tao. Iting mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian keko Kristo. Mayapayabak kaya kayungan po. Meto nga karaniwan gagamitan tamo nga mano para ilarawan niya ing kaya katamong biye, iyapin ing biye, metong yang pamaglakbe, metong yang journey, po. Atin yang umpisa, atin yang libutad, atin yang katatahulyan, atin yang beginning, middle, and end, atin yang pupuntalan, ing pamaglakbe. At itamongan, aliwaliwa tamo pamaglakbe, aliwaliwa tamo kebaitan, aliwaliwa tamo pegaralan, grade school, high school, at profession o obra, aliwaliwa tamo oras, aliwaliwa tamo pakirasan king biye, aliwaliwala rin taong akasalamuha tamo, akilala, akaluguran, o kaya akapate. At intang panahon na may langi, yung kaya katamong daranasan, at yun namang panahon maghana tam, inspired tam, kaya katamong pamaglakbe, king biye. Ing biye metong yang pamaglakbe, pero iya mo pamaglakbe, metong yan naman pamanintun, nang pantunan tamo, direksyon, kabaldugan. Itang kabaldugan, para nano yung gagawan ko. Para nano yung, basic question niya po ito. Para nano yung biye ko. O batatyo ko keniking yato. Ninong dirikilan, para kanino la, dening pagal ko. O ba't gagawan ko ini? Karin may akit ing kabaldugan. Nang minsan, manaliwaya naman direksyon ing kaya katamong pamaglakbe. Kalupa dari Abraham. Tahimik lang niya sawa ilang adwang Sara. Pero inawas no ning Ginoo. At dinina ng misyon ng Ginoo, Abraham, maging ibara ka ding sabla. Alalaman anak kanyan, uling bawugi Sara. At kinawol ng Abraham, itang awos ay ito, at maging ibade ding sabla. Kilala de, ikit de nga pong Ginoo, kang Abraham. Makanyan mo naman po San Pablo. San Pablo, may atong yang Hudyo, inawas nening Ginoo, ikalat me ing maya pabalita, emo ko alipustan, emo papaten deng talatukiko. King sala intindyan ng San Pablo, ing buri ng
pagawa ng Diyos kaya. Manibat king pangahudyo, may giyang talapamalita, ning maya pabalita, karing pagano, anyapin linibot siyang miyaya liwang komunidad, king Corinto, Tesalonica, Filipos, Roma, ban itatag den komunidad kristyana, ipakilala ni Ingino. Nanong mitulak karela, ban tanggapan day ning aus, at isunduda, yung karelang pamaglakbe. Kasi yung karelang pamaglakbe po, may kasakit la naman. Dakal la rin komunidad ng San Pablo ang may sasagsagan la, may pate-pate la. Nano yung mitulak karela. Yako po, aliwa-aliwaya direction, yung kanakong assignment. Ala ko pa atang minulit ay assignment. Maging assistant Paris Prisco, mapila na bulan, king Lubao. Kaya ba't may destino ko seminaryo? Bali labi ko nga duwang banwa ka rin. Kaya benitang megaral ko, aliwang bansa, labi nga dwa, kaya ba't nanita maging Paris Prisco, Florida Blanca. And then, mi assign ko kong eskwela, kanay kong eskwela ngayon at ining shrine, as rector, aliwa-liwaya, populayan, yung kanakong ministry anting pari. Atin kong kapatad a pari, den kapatad kong pari, keraklan ken lang parokya, miyayaliwang parokya. Nanong mitutulak, itang suyuan niya, ing Santa Iglesia, aliwa, ing sarili mi. Ing ginutamong Yesu Kristo, kening binasa tamong ebanghelyo, at inya naman pamaglakbe, at minaliwaya naman direksyon, king kayang pamaglakbe. E na po, balo ning ginutang Yesu Kristo, king kabayit na, at anyang teenager ya, e na pa balo, ing mipakuya king krus. Doon ini tunggal ditak neng pepamasala kaya ning Diyos iba. Tunggal ditak neng inintindi ning ginutamong Yesu Kristo. Meglibot siyang miyaya liwang villages, ban ipanaral, ing may pabalita, manuluya, makipangan, aw sanding makasalanan. Pero ditak-ditak ating lalaban kayo. O ba't sinduna? Ditak-ditak balo na atin lang plano ring eskriba ding parese yung papatede uling eya sasang-ayon keng traditional dang turo. Dapat ng ginutang Yesu Kristo, sinduna ita. Uling tunggal ditak lilinoya ing misyon abinye na kaya ningib pa. Nano ito? Ing miligtas siya, ing balang metong at miyagom yang pasibayo, king Diyos, ing palpikasalam. Kening binasa tamang ebanghelyo, mintalaking bundok, minaliwaya aske, maslagya, maputi ay malan, pawaga, ing ligayang dasnana, ning ginutang Yesu Kristo at ning balang metong kaya katao. Pero bayo ni sinabing San Mateo, ining pamanaliwa na aske, kinwento niya pa mong San Mateo, king ginutang Yesu Kristo, tuturuno rin kayang alagad, king ing anak ning tao, iya, sukat yang dumalan kasakitan, ipapatere rin eskriba, pariseo at hudyo, at ipako deking krus. O ito yung pamaglakbe na. Di kakabaldugan, uling ating niyang makapanayang ligaya. Keng biyena ning ginutamog Yesu Kristo, king pamaglakbe na, kaya bela rening adwang areni. Ing kasakitan at kamatayan, at ing ligaya
pangasubling mebye. O yan ang direksyon no, ning pamaglakbe ning metong nga Kristiyano. Anyapin po, gining kadwang Domingo na ning kakatamong pamagmasusi king Kwaresma, panalangin tamong intindihan tayo, ing kakatamong sakripisyo, uling ating makapanayang malwalas, pangasubling mebye. Maligayang pangasubling mebye. Ating grasyang makapanaya, king metong nga taong magsakripisyo. Nung ka magsakripisyo, alayang kabaldugan ing tagumpe. Ating taong makanyan luluban de ing paralan na ito, easy money. Mamurayit ka. O kaya mag-shortcut ka. King biya Kristiyano, may shortcut, itang pangasubling mebye, itang grasya, itang ligaya. Kailangan meng dalanan ing kasakitan, kamatayan, para ka ring aliwa. Itang direksyon, sana ngayon kadwa ng Domingo ning kaya katamang pamagmasusi king Kwaresma, intindihan tayo. Ing Kwaresma, alayang kwenta, nung alayo yung pangasubling mebye. Yung pangasubling mebye, alayang kabaldugan, nung alayang kasakitan, ampon kamatayan. Adwalang sangkap deni mitatayid. Iteng gagampanan tamo, king sakripisyo ng misa, ing pamagdaw ng biye, ng ginutama Yesu Kristo, para king kaligtasan tamo. Kadway panalangin tamong, nung oyning paglalawi tamo king biye, at inyang ups and down, at inyang sakripisyo, para king manyaman, maligayang parasan, sana po manaliwaya yung kaya katamong aske, manaliwayang kaya katamong paglalawi king biye. Mas magana tayang isundo ing pamaglakbe, alimo uling ating makapanayang grasya, pero ita mismong dadalanan tamong sakripisyo, kasakitan, yuyubog na katamo. Itang kaya katamong kapag subukan, minsan milalakogana, minsan bisa ng sumuko, yuyubog na katamo, kingaskena ning Ginoo. Puporma na katamong maging tunay ng talatoki. Ito po yung kadwa tamong panalangin. Ban kanita, oyni, eya alang kwenta. No ne makwenta ya, maulagaya, uling makiwangis ko, king Ginong migdusa, mete, sinubling mebye, mi pagkaluban ligaya, king Banwa. Talakad tamo, ipasyag tayong kaya katamong kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya ko, king Diyos, Lubos may paya. Di na lang king Banwa ang ponyato, at kang Kristo ang anak ng bugtong o ginuta mo, pengagli kang upaya ni Banal Espiritu, mi bait kang Luna Maria ang Virhen, lina sa lalim ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya karikmete, king katlong aldos, sinubli ang mebye, pepay ta siya Banwa, makaluklukwa na ng Diyos, ibang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong mengamate, sasalpantaya ako king Banal Espiritu, king Banal Kapulungan Katolika, king pamisamak din banal, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasoberang miyaring mete, at king bealananga. Amen. Manalangin tamo king ginutang Yesu Kristo, baning sala, no? Sunlag ka ring hanggang balayan ning Diyos, at king mabilugayato. Nga tamong makibat, Ginoo, bustan mong sunlag ing sala mo kay kami. Ulitan tayo. Ginubustan mo son lagi sala mo, kaya kami.
Ginoo, pasalan maing kaya kang iglesia, king maningning mong pangatyok, king kayang lugod at pamananggap, karing sablang balayan at kultura, karing kalulu at karing makwalto, karing masikan at karing mayna, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginuubos na mo lagi sala mo kay kami. Ginoo, kasyan mula king maningning mong sala, ring pamuntok ding bansa, ding momugit king ekonomiya at ding politiko, ban matadlang katuliran at kapayapan, karing karelang balayan, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginuubos na mo lagi sala mo kay kami. Ginoo, bustan mong ing maningning mong lupa, sunlagya karinganggang palpikasala, karinganggang daralan kasakitan, karing ebyasang lugod, ban mirina lang kapanaligan at tetagan, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginuubos na mo lagi sala mo kay kami. Ginoo, bustan mong hingke kang lupa, aslaganong tularing at yuking bingit ning kamatayan, at ding sablang mayangaw na biyeming pakamalan. Matula mong tanggapan kingke kang santungan, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginuubos na mo lagi sala mo kay kami. Ginoo, aslagan mo ring lupa mi, kingke kang pangatyo kaniping kapulungan. Ban manatili keng susulong kingke kang biya at lugod. At yaninag mo hingke kang sala, karingagang akakatab mo mi, ipanalangin mi keka, o Ginoo. Ginuubos na mo lagi sala mo kay kami. Ginong Yesus, mayap ingati kaketing kayabe mi, parati kang manatili siping mi, ngini at manggaman kingalanganga, Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo't kanakon daon, matanggap yara paning Diyos, ibang mayupayang tutu. Tanggapan niya sa ni ginuwiting daon karinggamat mo, king kapuryang panikilgaya ni Lagyuna, king kasaplalata mo't ning mabilog ng banal akapulungan. Papagbanalan mo kami, O Ginoo, ilako na sana niting Eucharistiya, ing kasalanan mi, baking makapagsadyang magmasusi, king pamanyubling mi. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili kay kayo, At kekan timurin, yat nayoring pusoyo, makayat nano king Ginu. pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ang puan matulid, Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. King banal mong bundok, bilalag na ingkayang ligaya, arapan din kayang alagad. Si no para king lalapit ng kamatayan. Nasanong ituro kapamilataning batas at ding propeta, king ing mi pangakong Kristo, kailangan niya pang dumalan kasakitan, bayo yamiras king ligaya ning kayang pamadjubling mi. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel karin banwo, daralit mi ing kekang ligaya, layon makyabe king alangtok ng dang pamamya kapurian keka, at ngaming kakanto. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinapit te pasalamat siya keko, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuha ni yung kalis, pasibayo yung pepasalamat keko, at binyen ni yung kalis ka rin kayong disipulos nga, no? Tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kiyat ami patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo aning kasalpantayanan.
Iniyangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng me biye ning anak mo, daraon mi akeka iting tinapi ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami nganting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban biganap ya king lugod, kamben ng Francisco, ing kay kaming Papa, at Florentino, ing kay kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatan ming pepainawan at manenayang subling miye at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kayabian ng Mariang Birhenin duning Diyos, kayabian ng San Jose kayang esposo, kayabian ring apostol, at ding sablang santo at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu kagom ning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Atin niya pong pepalwal reminder, yung kaya katamang obispo, kayong pamangadi, kayong ibami. Po, alaya pong prescribe a posisyon. Pwedeng makanyan, pwedeng makaladlad na rin gamat, at yan na naman babawaling talnanan gamat. Yung di-discourage na mo, nung talnanan tamong gamat, etateterak. Po. So, pwedeng makanyan, pwedeng ala. Po. Pwede mo naman makanyan, ang bisa kayo. Po. So, ngeni, ing punto, metong yang iba, ing yadres tayong panalangin tamo, at anak na katamungan, o iting maulaga. So, anting metong nga pamilya, maus tamo king metong nga iba, karing nga manong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian at ting kayo payan ng poniligaya, manggaman king ngalananga. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiya ko kay kayo. Emos sa babalikdan din kay kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kang iglesia, at pamayapan me ampon bilugan agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabi sa kapilan man kay kayo. At kekan timurin. Ipakit tamong ngayon, mika kami atong tamok king kapayapan. Yung kordero ng Diyos, niyang milalako king kasalanan ng yatu, mapalad na ring mayayaws para makisulo king apuna na ning Ginoo. O ginuwi kumatampan tanggap keka, dapat kas mga manumot, kumayap na. Dapat ning Espiritu wala pa makinabang. Jesus ko salpantayanan ko king at yuka king kabanal-banalan na sakramento. Kaluguran da kami higit kisablang bagi, at pag nasan ko yung tanggapan da ka, dapat paulinin ngayon yung pinandit, era katanggap kis sakramento. Umeka mo man espiritual kanin puso ko, akaulan da ka bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ni sarili keka. Emo pa tulot kapilan man ing mikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Ginupasalamat kami para kareting banal a misteryo, amamatad ke kami keti king yatu, king metong nang dake, ning tutuking biye. Itiadwan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi, Amen. luklukay po sa guli. Ingpong report king kakatamong milabasan na novena, fiesta, ang papanglakong kordyo. Muna po pa salamat po maragul, karing hanggang minambag, bang kanita, arawos tayo, alabas tayo, yung kakatamong fiesta, ning Birhen ning Lourdes. Yung kakatamong pong maging budget, 1.2 million. Po. So, oreni po ring listahan da ring minatad king karelang ambag. Po. Nung malayo po yung lagyo Kenny at ating ngayong resibo, pabalwan nyo ko po. Po. O kaya munta kayo king office. Lawen nyo niya mo po yung listahan. Kaya kung nala po bahasan. Ipananayin nyo kanya in total Yung stipend na po ng obispo dinonate ni King's Shrine para ka rin kalulu. Yung total daretang listahan, 1,182,100. Pero kalupa na ning last year, ning kakatamong mass intention, manibat novena, ang pong piyesta at lakong kordyo, miyayabe laking pondo na ning kakatamong piyesta. Deng mass collection, makanyan mo naman miyayabe laking kakatamong pondo piyesta. At detang donation, karing donation boxes, miyayabela naman. Nyapin po dakal na rin mag-contribute. Detang aliwatin lang resibo, detang aliwa, king mass collection, karin lang mag-contribute. So hanggang yalata mong envelope, dakal na pamurin deng binambag, ketang agyuda. So orin ni po rin, bayutaing deng mag-donate mo naman foreign currency, ating Canadian dollar, ating Saudi Riyal, ating Japanese yen, ating Singapore dollar. In total do, 58,560. So idagdag tayo ketang may contribute pesos. Kaya ba deng mass intentions namong February 2 to 8 to 10, ang popitang lakong kordyo, 125,000 plus. Deng mass intention itang kapiestan mismo, February 11, 109,000 plus. Deng mass collection na niyang novena, 89,000 plus. Deng mass collection niya February 11, ng kapiestan, karetang siyam amisa, 294,000 plus. At itang lakong kordyo, 15,000 ng mass collection. Deng kakatamong donation boxes, milako laman, anyang February 5, 10, 11 at saka 18, 68,000 lang. So deng linub, kaya belaretang indam tamong 600,000, 1.9 million. O ini po yung gastos agpangking budget. Ay ati pa palang donations in kind. Putakal pong salamat. Karetang minye donations in kind. Itan kailangan seli dening aliwang areni. Lalo na retang abiyas at pemiyata mo ka rin pamilya. Ang papang tinapi. So ining budget tamo, kining libutan the column at itang actual expenses itang right column, itang left ilapil na yung pigastos ang tamo. Nag-budget tamong 50,000 para medical mission, 35,000 yung ginastos tamo. Ing pamangan fiesta, 253,000 yung budget, 219 yung megastos. Catechetical module, alatang ginastos. Sunken slime preparation, may dagdagan niya,
uli da rin signages na pepagawa tamo yung labor pong materials. Ne po? Teng mas stipends yung binadget tamo, 210, pero 150 yung bibye. Then devotional materials, o ini po yung pekamarakal. 229,000 yung binadget tamo, pero 274 yung megastos uling, adwang sangkan, mitas ing laro. Kadwa, madakal na rin dininan tamo. Niya may katatlo tamo minta para sali. Po, minta tamo divisoria para sali ka rin rosaryo, ang pong kandila. Yung security, 10,000 binadget, pero itamo ginastos. Itang gift giving, may bawas yan naman yung ginastos, uling ating mag-donate abias. Po, so 150,000 plus mo. In contingency fund, tayo kimutan. In other expenses, mitas yo, uli na ning kayabe yung kuryente, ang popeng sweldo ng pabulan, then kaya katamong magobra, popeng ng aliwang expenses. Yung lakong kordyo, mitas mo naman yung kaya katamong ginasos, uling megkulangan tamong SAS, ang popang laro. Kung yung miscellaneous, 30,000, itahan na ginastos. At kaiba't binayad tani itang 600,000 indam tamo. Dakala salamat kitang param. Niya po. Nambisa ko yung param next year. Itang ngayon ay susubli. So, ingay ganaganang ginasos tamo, pati na itang 600 ay inutang tamo, 1.7 million. Niya po. So, in neto, in total cash receipts, 1.9 minus total disbursements, 1.7. Tintamong sobrang 197,857.96. Palakpakan tayo po yung sarili taong. Dito pong bisang manutang kitang 190, pinanda kayong 10% tubo. Mamero ko po. Pag naka, ikakatama pong Stations of the Cross, every Friday, 5:30, kening kilubpisan ban. Next week po, i-report ko naman itang minye pamangan king rectory, ang pamong miyaya liwang bage, at itang kakatamong shrine fund for February. Uling, dito pong mass collection, aali na piyesta, makakalilwala po. May po. Yan po si Claude Tao para king panalangin king Birhen ni Lord. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itabongan, o kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuaryo, iba't ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masa kita kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong hindu, o hindong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalup ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake kuking kekang ligaya. Amen. Ipamya tso ka ba no misang banying lagi mo datang kaya kaming kayarian mo, ipamentuan ng lub mo kaya tisulipan ti banwa. Ingka ka na ni Miking Aldo, ibiyam kaya kami King Aldo ngayon. Ang po ni patawad mo kaya kami salam kaya ko. Ang tining pamatawad mi karing mikasala kaya kami. Mga mo kaya pa sa working tukso na ikabos mo kaya sa blang marok. Amen. Bapo Mariamit mo kayong grasya ng ginong Diyos at tsukeka, numan kakaring sablang babayat mo niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, ang induning Diyos, ipanalangin mo kaya makasalanan. Inim po ning oras ning kamatayan mi. Amen.
Ligaya king ipat, king anak at king banal a Espiritu. Antimong sa diarang ligay, ba't king kamumulan, nginit kapilan man, manggaman king alananga. Amen. Ingin manatili kay kayo. At kay kantimurin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuy ng ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne, umeko king kapayapan. Salamat, King Dios.